Oni su odmah namršteni i nervozni, sa bezbroj optužnih svađa i čim su progledali, odmah su bili kratkovidi. Moj tata i moja mama nikada nisu bili bezbrižna pucmasta deca. I meni ih je ponekad tako iskreno žao. Jedna stara stolica na kojoj se klimatava može divno da zameni sve avione i brodove. Da šapa peska kad hoćeš vredi više od pustinje i malo vode na dlanu više od okeana. Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira? Zajdi uda lice. Vi najjači u razredu, najglavniji na ulici. Vi što sve brzo hoćete i sve preglasno morate. Mnogi se prave stvari ne postižu umeće, nego se prave u mukama od svoje nesigurnosti. Pozivam predsjednika gradske opštine Palilula, Stojana Nikolića, da se obrati. Dobro nam došli. Ja ću prvo budem jako kratak. Vi ste završili sad jedan deo svog života i verovatno je pred vama nešto sada nepoznato i novo. Kao malo stariji koji je sve to prošao, mogu da vam kažem da je to sve jako dobro i da treba da nastavite da gurate ovako kako gurate. Negde mi se čini da u ovoj našoj današnjici i svakodnevici jako malo pažnje je posvećeno uopšte nekim pozitivnim dostignućima ljudi, a naročito mladih ljudi. I ceo ovaj naš skup je zapravo u biti i to, da što hoćemo da vam kažemo da ipak neko prati i zna i koja je to muka, da se bude i Vukovac muka, trud. I znamo da to nešto vredi, mada verujem da se i nekima od vas usput učinilo da možda i ne vredi. Ja vas molim da nastavite tako i u srednjim školama. Jeste odlučili šta ćete da upišete? Dobro. Je to sve u redu? I hoću da vam kažem da, eto, kao što se sad završava jedan period vaših života, našoj zemlji se završava 100 godina od Prvog svetskog rata, od početka Prvog svetskog rata. Mi smo vam povodom toga kupili, mislim, jednu dobru prigodnu knjigu. Želeo bih da kažem da i ove godine đaci generacije u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Grčkom pravoslavnom crkvom idu besplatno na letovanje na Krf. Nadamo se da ćemo u nekim sledećim godinama u saradnji sa našim grčkim prijateljima uspeti da to bude više dece i ne isključivo samo iz osnovnih škola, tako da vi koji ove godine ne idete, može se desiti da neke naredne odete. I da vas zamolim da, eto, baš zato što je 100 godina od Prvog svetskog rata, meni taj period istorije jako puno znači, i mnogo sam naučio iz tog dela istorije, naše istorije, da posetite tamo sve one spomenike i sve one znamenita mesta koje je prošla naša vojska i narod dok su tamo bitisali, funkcionisala je država na tom Krfu, ali da pre toga odete u dvorac Ahilion koji je sazidao Franz Ferdinand kao vikendicu svoje ženi i da negde, posle gledajući onu našu tamo muku, vidite taj nesrazmerni odnos snaga i da vidite kako jedna nepokolebljiva volja, želja, poštenje i moral mogu da pobede svaku silu. Moja želja da tako uradite vi koji idete na Krf. Ja mislim da će to i vama pomoći u životu, zato što znam da meni jeste. Želim da vam u ime opštine Palilula još jednom čestitam, svaka vam čast i nastavite tako.
Molimo đaka generacije Elektrotehničke škole Rade Končar, Stefana Živkovića da nam se pridruži. Đaka generacije Železničko-tehničke škole Teodoru Milenković da nam se pridruži. Đaka generacije 5. Beogradske gimnazije Nevenu Sredić. Đaka generacije Poljoprivredne škole Aleksandru Gutić. Đaka generacije Srednje tehničke PTT škole Milaša Nedeljkovića. Đaka generacije prve privatne ugostiteljsko-turističke škole Petra Ogrizovića. Đaka generacije osnovne škole Vlada Aksentijević Nikolu Borjana. Đaka generacije osnovne škole Milena Popović-Barili Srđana Mihajlovića. Osnovne škole Filip Višnjić Nikole Kondić. Osnovne škole Rade Drajinac Anđela Dević. Osnovna škola Stevan Dukić Bojana Ivić. Osnovna škola Zaga Malivuk Balša Ćeranić. Osnovna škola Ivan Milutinović Milica Miljković. Osnovna škola Starina Novak Milorad Uzelac. Osnovna škola Oslobodioci Beograda Đorđe Antić. Osnovna škola Vasa Pelagić, Ana Cakić i Dušanka Lukić. Osnovna škola Olga Petrov, Milica Kotor. Osnovna škola Jovan Popović, Igor Blagojević. Osnovna škola Dr. Archibald Rice, Tamara Sokolov. Osnovna škola Jovan Ristić, Dijana Mehmedi. Osnovna škola Stevan Sremac, Ana Marjanović. I osnovna škola Jovan Cvijić, Nina Radisavljević. Molim sve đake generacije i Vukovce da nam se pridruže radi zajedničke fotografije. Sa nama je Dijana Mehmedi, učenik generacije osnovne škole Jovan Ristić. Danas je dobila vrlo lepu nagradu, završila je 8. razred i kreće u novu avanturu koja se zove srednja škola. Molim te, reci nam kako se osjećaš danas. Danas osjećam odlično. Pre svega mnogo sam srećna i zbog Vukove diplome i zbog đaka generacije. Pre svega želim da se zahvalim mojoj razrednoj Aleksandre Mirčić, što je bila tu uvek za mene, što mi je pružala veliku podršku, i mojoj školi, osnovnoj školi Jovan Ristić. Da li misliš da ćeš biti ovako uspešna i u srednjoj školi? Pa mislim da hoću. Voljela bih to i trudit ću se isto kao do sada.